Dobar dan, ekipi, ovdje Dora s Kruzera i napokon vam pokazujem trgovine na brodu. Kad živiš na plovećem gradu usred oceana, nemaš baš toliko izbora kupiti i nabaviti točno ono što ti treba u bilo kojem trenu. Iako posada koja provodi mjesece na brodu, većinu potrepština nabavlja u jednoj trgovinici. Ako si samo gost koji je došao na kruzer na tjedan dana, ovo su ti shopping opcije na brodu. A na kraju ću vam pokazati gdje možete kupiti tablete za alergiju i ostale stvari. Guest area appropriate. Moj brodić Oasis klase je ogroman, ima 17 katova, a većina trgovina na 5. U tjedan dana kad mi je familija došla na brod iz Hrvatske, apsolutno su poludili za merch shopom. Kad vam kažem, tata ima Royal Dad majicu, a mama ima Royal Mom majicu. A ja volim svoju plavu Symphony. Hvala Bogu na 20% popusta za posadu. Tu imaš apsolutno svega, od ručnika, šalica, kapa, Amerikanci vole kape, do privisaka. Drugi shop koji vam pokazujem je Port Merchant Shop, gdje se prodaje većinom alkohol i stvari koje ćete naći u, na primjer, trgovinama na aerodrom. Tu smo ulovili jednu igru karaoka. Na Symphoniju se nikad ne prestajemo zabavljati. U samom srcu broda gdje imamo lijepu skulpturu možemo naći i obožavani beauty shop. Obožavani od strane mene. Take all my money. Sa 20% popusta. Hvala lijepa. Pogotovo ovaj Sephora dio. Imam mali traveling sizes cute stuff. A neke stvari su na ogromnom popustu. Zadnje sam uzela Estee Lauder toner koji mi je genijalan i Victoria's Secret kad je na popustu, ja dobijem još 20% popusta. Parfemići ko parfemići, treat yourself. Imamo evo jedan section za hitne slučajeve. Dezići, tablete, šamponi, ulošci, brijanje, noktorez i tako dalje. Izbor i trgovine s odjećom, ja bi lagala kad bih rekla da ih ima puno na brodu. Ali zato kad stanemo, na primjer, na otočiću Arubi, mogu izaći u Zaru i reći, kupila sam nešto sa Arube. Ovo je, na primjer, jedna od trgovinica kojima ima nešto odjeće. Tu si kupila Ray-Banice za onak $100. A sada idemo gore do automata. Ovo je jedna od opcija za hitne slučajeve za goste. U stilu ako ti trebaju ulošci, tablete za bol i takve stvari. Ali sada su zatvorene zato što ćemo biti u luci uskoro u New Yorku. A ako baš ima nešto specijalno da želim, najčešće si samo naručim s Amazona jer sam si kupila Prime. Ali onda je po paketu da ti dođe na brod $6,5. Mi kao posada imamo i svoj crew slop chest, što mi to zovemo. Trgovinica koja je otvorena od 9 do 12 i od 7 na večer do 2 ujutro. I tamo imaš snekove i sve živo za crew. Nešto u ovom stilu, gosti nemaju baš toliko opcija kupovanja ovako stvari kao za kad je hitno. Eto, nadam se da sam vam približila malo život na brodu. Vidimo se u sljedećem brodskom videu. Pusa!